Mau kita hormati angku-angku nenek mama, angku-angku cadia pandai, angku-angku hadirin hadirat, dan kaum ibu bundo kanduang limpapih rumah nan gadang Sumara Anjuang Paranginan yang lah hadir deteh rumah tanggonangku, insya Allah dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukurlah kita kepada Allah nan maha tinggi tampe bagantuang-gantuangan amal jo ibadah, maha kokoh bakeh basanda sandaran makhluk saalamnyo, maha khalik sang pencipta ciptaan alam semestaan. Maka wajiblah kita bersyukur dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat salam ke Rasulullah Nabi terakhir akhir zaman sampai maniru manuladan. Kalaulah yakin tumbah dipaham, garak dibari jadi contoh, sipai kasuri katuladan. Liau Nabi Muhammad itulah tibo di kalam kamanyigi, batamulakwang kamanyilau. Pandai balafai bamaana, tahu juadis nausaraf, menentukan halal dengan haram, menjalihkan bayak dengan buruak, syarat sah dengan batal. Maka wajiblah kita bacakan salawat Allahumma salli ala Muhammad. Angkongku kum bapak dan kum ibu hadirin nan bas kuduang bakaratan nan basapiah babalahan ipa bisan karibai ando sumando tetangga kiri jo kanan. Matumudi asanagari nan babuki pakato tenggai nan bajalan balabuan baza kakida jalan kamusaji malandai kai kuakoto sinan marawarang pancangkan. Sungguh pun nan dari ambo tarabitnya kini bukanlah ambo cadia pandai patuh kanini mama dek taai kai mamkati mantakan niek desangajo dari si pokok si pangkalan. Sambah menyambah dalam adai tampuah menampuah salam datang batingki tinggi baanjuang balambuak gadang bamba kaganti mulia memuliakan di sinan basa kalataknya. Basojo basi dalam kampuang Allah dilia dimuliakan nak sah siang baari nak nyato tarang bakulan pihak diari sari kini. Karena duduk menganduang niai ataupun tagak meninjawara dek silangan bapangka kerajonan bapoko lah diampiang picak-picak alah digiliang bule-bule picak lah dapik dilayangkan bule pun dapik digolongkan. Maka bakawa doa kanan kuasa Allah Ta'ala kayo sungguh jika dikaji sabalunyo atau dindang ditampitare tarado anak nalaye ko awa mulo insan kalaye bundo di dalam pasawangan. Sadang di lamun-lamun nombak, diampeh riak jaga lombang kilek patih hujan basabuang, sudah membubuang di hanya. Indak kemano kemanggapai lua ke Allah pagantuangan. Dek lamu lambek badayuang sampailah di kualo tali turun sawah dibuang kapa marape katapian balabuahlah surang pasisianyo. Sawajah kapado urang nantun, itulah anak manusia lahir ke atas bumi Allah. Lahir sarat ujung tuangnya cukup jaranji rasakinya. Sari lahir sari banamu nan banamu hanan Safaras bin Syahrul Ramadan Karimudo. Maka tarado itu meminta kanan kiramai bakawa kanan kuasa Allah Ta'ala kayo sungguh minta dibacakan doa sapatah. Kalau sandainya tarado anak nan lahir ko ibarat rabuang jolong membatui nyo baure bagumpa gadang tabiang daga nak janrun tua lurah di bawah kalinduangan bang mampakai kanan banyak babakti ke orang tua cukui jo bangsa agamonya. Sabalun doa dibacakan menurut sadia sandokio bapadang laweh joaka balubuak dalam jumlah paralu diajakan kapadoa. Kalau jatih dunia nangko kok masin itu nyo garam, kok padeh itu nyo lado, kok manih lah sipai gulo. Ikolah nak dijalehkan ketika orang bacara caca abuat cara lagi. Maka perlu sepakai kapado kita nan basamu tarado warih nan bajawe ataupun pusako nan batolong karena ado sedak kapiti biasanya kalau di zaman Nabi diguntiang abuat sabari
satiu abuak beko ditimbang timbangannya satimbang juamih ditimbangku. Sabanyak itulah impak kamu saji. Minta didoakan dek kaum muslimin, mudah-mudahan anak umurnya panjang rezeki murah, niat mai datang balata tula, umur panjang untuk beramal, rezeki nan murah untuk nan halal. Aku tardok piti sedekahku, perlu bagi basamu. Dek karno gadang bagi bumpu, seketik bagi bacacah, sadowak nak dapat jatah. Amako, wak sepakai ko wak sedekahkan kaum saji, boleh nak semua dapat pahala wak. Wak sedekahnya kaum saji, nan paling laki, sana musaji syuhada. Jadi langsung saja ke acara inti mamit anang safaras. Kau lihat na. Alah, aku wudu enggak. Syadang bang, syadang bang. Aku wudu lah. Angkong hukum bapak dan kum ibu dan berhadir di rumah tangga nangkung. Alhamdulillah, itulah bagian seremonial dari acara baca abuak. Atih ladianyo anak kamanakan nan banamu Hanan Safaras bin satu Ramadan Karimudo suku Caniago di bawah payung Panji Angku Datuk Mangkuto Rajo. Para lujo kami sampaikan ucapan maaf sekadang-kadangnya dari beliau Angku Datuk Mangkuto Rajo. Kalau seandainya untuk mata matunkan atau media memudiakan segala pekerjaan baik nanti humanangku, itulah beliau Angku Datuk Mangkuto Rajo. Akan tetapi karena kesehatan tak mengizinkan, maka beliau memohon kepada kita nama samu untuk direla dan dimaafkan dan didoakan mudah-mudahan beliau siap pada kamu. Alhamdulillah, dan sama kita doakan mudah-mudahan beliau mulai hari ini dan seterusnya jaga kesehatan. Amin ya. Amin. Marilah kita bacakan doa kepada Allah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan wa nakhusu ala hadhihi niyah ala abnaina ismuhu Hanan Safaras kiramil Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Amin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil anbiya wal mursalin. Amin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Amin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Allahumma rabbana hablana minas salihin, rabbana hablana minas salihin, rabbana hablana minas salihin. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Amin. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna. Amin. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'ashuna. Amin. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit dinina wasihatan fil badanina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa nakhussu khususan ala abnaina ismuhu Hannan Syafaras ya Allah ya mujibas sailin. Amin. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab wa ballighna Ramadan ya Allah ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Amin. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Amin. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Amin. Wa matyana lahuma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna. Amin. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal barakat wa abwaban ni'mat wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabas salamah wa abwabal jannah fa innaka khairul fatihin wa nakhusu khususan ala abnaina Hannan Syafaras ya Allah ya mujibas sailin. Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Jadi langkah kum bapak dan kum ibu itulah rangkaian doa itu pada sore dan sayu hari ini. Maka basisian dia bana kawak nan basamu.
Karena mana di yang kuda rajo, termasuk silang bapang kakar jana bapako. Insyaallah beberapa hari lagi ya wak termasuk bulan suci Ramadan. Mako ambo tena motitiana ya pelong masuk di silangan bapang kakar jana bapako tete kemampuanku mengucapkan mohon maaf lagi ya jabatin badewa nambah tamu. Alhamdulillah karena batakwa indak sabalah tangan jika mana bang ditimbali nak semua kadang paragihan mako dari lubuk hati yang paling dalam kami menyampaikan pun ucapan maaf dan saladang-ladangnya kepada kita nambah tamu. Dari yang sekian saja banyak maaf. Kok banyak panasirah di balai sado itu dalam cara no. Kok banyak banana jadi pandai sekian saja dari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.